يعني انكو گریدایی پروسه تیدان چیکرنا دستوران و روشا داویجیا پروسه مهمت کمالش پارلمنتری دم پارتی دیاربکر جوانی میوانی منن دمات باش به جشن قربانی لیت پیروز به که مهمت که مهمت نوها بحث کرن کو پروسه بحث کرن کو پروسه گاف به گاف بریوده چه گلو گاویم پیوستین آویتن که مهمت بله سریدا که جشن و خبرکارین قناه 24 کردستان 24 و 4 پارچه کردستان همو کردان و عالم اسلامی پیروز کن. پیروزه چهارسری براستی یعنی ام بیشتر حتی نهاجی به یک عالی شه. وکی پیام برز جلان حتیه داین رو سر به پیامشی فکر که کنگره خواهد دازدمین پیکانی و بریاره و سکرینه حتی داین. پیروزه حتی نه به پنگاو شیمبر یک عالی پیش بدیشن. لبل عالی دستلات گفتگو لسر پروسه هنه لب خابن حتی نهاجی پنگاو شیمبر یعنی یک پیش ببرنا پروسه چهارسری نهات نهاویتن. همچی هر تم به مسئله هنیتین زمان یعنی گره پنگاو شیمبر ورن آویتن و پروسه چهارسری پیش ببچیتن. سروکی مه پیدامک بریان هاجی گفت دایرکت نکاره به یک پر بفریدن. هم جوی گاویت اینم بیروانم بیشتر بله راسته دایرکت نکارتن به یک پر بفریدن. گره پر دنجی کاری خوابی کرد که اف دایره هانی بفرید یانجی هم بیشتر پروسه چهارسری پیش و بیشتر سر بکویدن. لیم خابن حتی نهاجی پنگا بین شیمبر عالی دستات دا و کی هم بیشتر جواکی ببینید هم جی ببینن. نهاتی آویتن. برز کما چی پینگاونی کو عالیین دن یانشین بیشن حکومتا ترکیه دستحلات باویجه؟ بله. یعنی ام بیشن پشتی کو پکه که بریاره فسحکرین دار ام بیشن و دمی دا گرک ری و ری بازک در کویت پیشوان انسان این کوچکی خوداتی نی و یعنی و چه بکن یعنی. پرسا یکم هوایه. آدیامی جهون جدزان باروج داوی دار ترکیه از بیشم گفتگوی سر ماکزاگان ترکیه هنه دیروکا ترکیه داد کمر ترکیه داد براستیش حتی نه هم بیشم ماکزاگان که سیویل و دموکراتیک نهادیا پیکانیم ماکزاگان حتی نه هات نچکرین محقق عالی هزین چکداری و یعنی لشکری و انکارم بیشم هات نپیکانین آداوی و گابت هم بیشم مریت داشی همان ام بیشتر هزان آواکریه ماکزاگان هانی. تو ترکیه دا پسکری که بینگهین چافکانی آوان اب ماکزاگان هانیه. باید که از بیشتر عالیان جداهیان این کار دیگه تو ند حسبینه. پیوسته هی که ام ماکزاگان ها وره گوهستن بسالانه ام بیشتر پارتیان دستلات جیبیاتی نزمان و ام جی بسالانه ام بیشتر اف چافکانی پسکری که ترکیه به تایبتی پسکری که کردن ev makezagona nuyê. Wekî carek din em bêjin goftugol li ser hene li ser partiyên desthilatê carek dikînin ziman. Em jî salanin em vê siyasetê em jî bitînin ziman. Em bêjin gere piskirêka Kurdan çareseriya wê bîngeha wê li parlamentoya Tirkiyeyê pêk were. Bu için em bêjin parlamentoya Tirkiye wekî Baxçalî jî anî ziman dibe piştî cejnê gere parlamento پیوستی خو به جی بینه بریان حاجی داخویانی کی دابو دو به گره کمیسیون کی ولا آماده کردن بله راسته هر دو پنگا و هر راسته هر دو چی تمام دکن یعنی براستی اگر ترکیه دخوازه قوناخ کی نو یعنی 100 سال کی نو هوا بکه گره ماکزاگون دست بکه ام ماکزاگون هنه هیول پارلمانتو ترکیه وره سر راست کردن گریدای که ممت گر بپرسیم یعنی گریدای دستورانو ماکزاگونانو کو جنابی تانیزمان جخو جالی آک پارتی و کمیسیونک هاتیه آوا کرنج آلی وام و جیگری سر و کمار بخواه سرپرشتیا و کمیسیونی دکی یاج بوی دستورانو و دویشن پشتی جشنا پیروزا قربانی دی سردانا آلیان بکن. لی آلی کرد مثلا دم پارتی اشتره بیشم باروین کرد دی روله که دی نویساندنا به دستوران نو ده بلیزن که که ممد. بله یعنی براستی جی ام بیشم بسالان ام بیشم وکی ام بیشم وکی پارتی سیاسی وکی سازی ام بیشم وکی باروان وکی ام بیشم سازی سیویل
پسکریکا دستور دینن زمان هر وها نرین وان نزیک بیان آماده کاری وان سر یعنی محمیان لسر ماکزاگونه که یعنی یا دستور که نوجی هنه یعنی نکو تنی ام وقتی که ان بجن گله دستور ترکیه وره گوهرتن دستوری که دموکراتیک و سیویل آوا به بنیوان گوتنی موالانین ام بنیو تجید بجن یعنی نرین المهنه پیشنیار المهنه آماده کاری المهنه سر به صالحانی ما حقیقا بجن پیواجوی ده اگر اف بیویستجی که پیک وره دسری ده پارلمنتوی ده کمیسیون اکبر آوا کرن و ام بجن زمینه که سیاسی و حقوقی جبوی که پیواجو پیش و بچه آماده به بشکه یا هری گرینجی او دستور که نو وره نویساندن و بچه و مریت ده ترکیه ده اگر او مس بجاره هنه وره روژه ام دزانن و هم جخواجی باورن لسر و دستور هنه گوتنه ما پیشنیاره ما آماده کاریه ما هنه نکو تنیج بوی مافی کردن تنی امبیجن آلیین جداهی کل ترکیه داده جی herkes bigîje mafê xwe herkes mafê wê ê reva destûra nû da ciyê xwe bigire bi avayekî demokratîk bi avayekî sivîl amadekariyê me bi rastî jî ser vê xala hene hene û em her tim jî yani 24 saat amade ne ku em birûnin ser maseyekî vê meseleyê hene müzakere jî bikin. Tekê me duzanê proseyekî gelek balkêş û hin rûdanên gelek balkêş rû didin niha jaliyekî ve wisa diyar dibe ku hin aliyên Kemalîst hem di medyada hem jî wekî nav diyar dikin ku Tirkiye ber bi xeteriyekê ve diçe Dem Partî û AK Partî û MHP bi hevahengî kar dikin dê destûra Tirkiye biguherênin navê Tirkiye rakin ev destûra ku heyî dê metirsiyê bo pêşeroja Tirkiye ava bike evaliyê Kemalîst ê ku mesela li dijî destûreka demokratîk sivîl derdikevin astengî dikarin ji bo vê proseyê durust bikin Kekê Mehmet? Yani bi rastî jî em bêjin wekî tê binavkirin yan Dem Partî û MHP û AK Partî bi serê xwe em bêjin destûrekê nû amade bikin rastî derîna me ev nîne. Em dibêjin gere heme aliyên Tirkiyeyê ku dijîn yani wekî niha jî me anî ziman wek bawerî wek em bêjin nasnameyê netewî wek netev li Tirkiye da dijîn gere heme di nava vê pêvajoyê da ciyê xwe bigirin. Hemû jî boî destûrekê nû gotinê xwe pêşniyarê xwe bînin ziman û her wiha mafê wan destûra nû da ciyê xwe bigire. Yani em bi vî havayê lê nanêrin. Wekî em bêjin di parlamentoyê da hejmarekî boî amadekariya yani boî çêkirina destûrê destê sê partiya da hebe lê êdî tune bi hesibîne evet roja yekem da ev destûra nû were çêkirin ve bibe bijara niqaşî boî vê qasî em li hejmarekî telê nagerin. Em dibêjin peymanekî nav aliyan da herkes mafê xwe razî bibe boî rengî em lê dinêrin qasî ku ji destê me were gere her alî di nava vê amadekariya vê destûra nû da ciyê xwe bigire. Kekê Mehmet hemû alî jî li Tirkiye ev mesela hem destilat hem opozisyon behsa biratiya bi sed salan dikin. Lê biratiyeke yeksan di navbeyna Kurd û Tirk de çêbûye ku em bêjin biratî? Yani em viya bêjin yani her biratiyekî hukukekî jî lazim e. Yani eger biratiya bê hukuk be bê mane ku em bêjin bi salan e biratî hatiye navkirin lê mixabin hukuka biratiyê ne hatiye bikaranîn. Piskirêj xwe di vê aliyê da em bêjin. Em cana ji wan jî dipirsin. Em dibêjin em bêjin yaw zarokê dê û bavekî eger xwediyê zeviyekî bin di gundê xwe da yek ji yekî ra bêje wala ev zevî nehatiye a min e. Gelo hukukek vê derê de he yan tune ye. Bê hukuka ev ya. Em bêjin belê yani bi hezar salan e Kurd û Türk bi hev ra dijîn em bêjin ketine nava hev da lê mixabin heta niha jî bi taybetî jî van sed salên davî da hukuka biratiyê nehatiye bikaranîn. Gere ev hukuka biratiyê ava bibe. Biratî ser hukukekî derdikeve holê. Eger bê hukukî be yani em bêjin cana ew tê ziman biratiya Kurd û Tirkan li ser gotinan tenê nabe ser hukukekî ava dibe. Em jî dibêjin belê em vê biratiya henê dizanin em dîrokê jî baş dizanin lê em baş dizanin jî ku hukukekî di vê biratî de tune ye. Her tim birayekî êdine tune hesabekî hesibandiye nasnameya wî çanda wî zimana wî hebûna wî
ام بیژن خوری خستن کرن آوی تو نه حساب کریه جبوی و قاسه اف براتی هنی اگر آوا به سر حقوق که آوا به اف حقوق ها نجید دستورانو دا گرزی خو بگیره جبوی و قاسه ام بیژن ام جبوی دستورانو هر تم آماده نه که ام 24 ساعت ام بنا بربرونن سر دستور که نو ام نقاش بکنه و به هر دستور که نوجی جترکی را بنویسیم. سپاسیاتت کم که Mehmet Kamaç پارلمانتری دم پارتی جوانیل گلمه بود.